Hey everyone, what's up? I hope तव्हां सब मजे में आयो। I am having a great time here at the cruise. हाणे थियन सुबुह 8:30 and it's 25th December. मां 22nd December ते क्रूज में आयो हुम इवनिंग में। जंहिंमहिल मां रूम टूर शूट करे तव्हांखे ॾेखारियो हुयो। And then it's 23, 24. I was exploring the entire cruise. मतलब मां सोचो पहिरों मां त ॾिसी वठां पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदुमि की छा आहे छा न आहे, छा करे सघबो आहे, छा न करे सघबो आहे। So I'll quickly begin things that you can do in a cruise. So here we go. सुबुह उथण खां वठी करे राति सुम्हण ताईं 24 hours you can eat, you can drink whatever you want. Veg, non-veg, Italian, Mexican, continental, Indian, ice creams, juices, cakes, pastries, no limit. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. माण्हू क्रूज ते अचे थो त ऑफकोर्स चिल करण ई ईंदो, बाकी हिसाब किताब करण त ईंदो न कि भाई हिनखे एतिरी उधारी ॾियणी आहे, हिनखां एतिरी वठणी आहे। So at this cruise there is an insane pool area where you can chill and have fun with your family, with your friends. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. हाणे खाइण लाइ त अनलिमिटेड आहे त ऑफकोर्स माण्हू थोरो वधीक दबाए करे खाईंदो, बट डोंट वरी, इफ यू आर अ फिटनेस फ्रीक देयर इज अ ऑल डे जिम। सेलिब्रिटी थिएटर इज अ ह्यूज थिएटर जिते आई थिंक हज़ारे माण्हू वेही सघंदा आहिनि हिकु महिल। कॾहिं मूवी शोज़, कॾहिं गेम शोज़, कॾहिं कॉमेडी शोज़, कॾहिं स्टेज शोज़।
all those who like community watching experience, Celebrity Theatre is for you. For all the casino fans, there's a good news. There's an all day, all night casino. So you can have a lot of fun with your family, with your friends. अगर तव्हां हुननि मां आहियो जेके शॉपिंग जाम वणंदी आहे, Celebrity Cruise will not disappoint you. So for all the clubbing fans, Celebrity Cruise offers you a dedicated lounge जिते late night ताईं music play थींदी आहे. You can have a lot of fun. तेसिताईं पसीना पसीना नथा थियनि, तेसिताईं नचंदा वञो. Ladies and gentlemen, give yourself a round of applause, everybody. This was your ABBA Maniac Party. Now we're gonna go to the 70s with Deepak. मतलब अगर तव्हां वञनि मां आहियो जेके पढ़ाई पचर न खपे, दुनिया वञे बाढ़ में तव्हांखे करिणो आराम, then you can relax all day in your room. बस सॼो ॾींहुं सुम्ही पिया हुजो, तव्हांजी आत्मा वञी घुमी अचे स्वर्ग ताईं, तेसिताईं सुम्ही पिया हुजो, आराम कयो बस. So yeah, these are the quick points जेके मां एक्सपीरियंस कयूं हुते, and I had a great time here at the cruise. Thank you so much Tirun Travel Marketing for putting me on board and giving me this chance to make my lifetime memories. Also अगर हिन वीडियो खां पोइ तव्हांखे लगे तो you can plan your cruise, do it right away. All the links in the description box below. So yes, thank you so much for watching. I hope तव्हांखे मज़ो आयो हूंदो, तव्हांखे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हूंदी. And I really hope मां ब्लॉगिंग में ना इम्प्रूव कयां पाण खे. I'm really bad at it. Anyways, अगर वीडियो वणी तो please put a like, give your comment and share with your family, with your friends. जैसा cruise plan करणी आहे तव्हांखे. See you in my next video. Till then, bye bye. Take care. जय झूलेलाल.